khovel hroi tu ro pui le khovel mit fuk na America ram president te loi lu na in ro pui White House hi President Palace President House Executive Mansion tia ko ani train amun hi ekter somporiat vela zaw ani a Washington DC a omni in chhoruk la ya sang ani White House hi America President Masaber George Washington an kumsang khat jasari som kwa a Act of Congress ning asian hana ain nga na lung phu ma phum bok President chen na in duang tur hian in sathiam architect pakwa in dilna an thelu ta Iris in sathiam architect James Soban chu than ani kumsang khat jasari som kwa pani October ni som pathuma asatana Abul Truth Foundation le mun chen khat chu salamante Africa America in lo fa tele Europe mi lo ne an sorten an sa a President Washington an avila ma se White House chunga voi khatma acheng man ta lo ani kumriat chungin US dollar nuai ni vel sengin an sajawa asatu James Soban hian Dublin khopuya Lane Star lal in tual le kot kai vel ain ton ani mai thei ma se Lane Star lal in chuan atluk lo chang kher mai abang atana an lung man po akuya Greek atanga la ngat ani a achung lam bang cheiwar daknal lutuk hian White House ani na pujung yang mai kumsang khazariat November ni khata President John Adama invom lutin alwa masabera ani ni na anupui First Lady Abigail ne na lekha athona White House ta nama som trong trai na thu atel nge boka chu van pathianin he ina chengtele nakina la cheng tur te chunga amal som na thaber vur turin ka trong traya midik le mi fing te chawin he ina hian rural ro sati in he president chen in ro pui hi kumsang khazariat som pakhata mi puiten White House ti in an ko chana President Theodore Roosevelt sang khaza kwa pakhata White House ti chu danang takin aphua ta ani kumsang khazariat som pali August ni som ni pali khan War of 1812 laya British Ram of Canada a US sipai te thil ti chiat thung rul nan British sipai ten an halwak maya achung lam le apon lam asena sa le a James Soban chuan sang khazariat som pasari a asathale thuaya Harbat hu vara president ani lai sang khazakwa som ni pakwa a kang me achuak le a hemi kum vek hian an siam thale a President Harry S Truman hun lai khan avai deuh thol in achung lam chei that ani a le nuaya cho ni dang an sak bel bok ani kumsang khazariat panga a bultan nan mi puite don son na hun tur hon lo ni to ma se Abraham Lincoln nuwa chuan mi pui an tam thin em awangin alo jim ta the a alwa lut tu president te chuan an du danin an chei tha zela amoi in achang tlung tuala state room te ero chu White House and call to committee rem ti na lo chuan ti dang lam le chei phal ani lova committee pass le rem ti na chei that ani po in mithiam lor lak an zong ngat thin ani White House Benjamin Harrison sang khazariat somret pakwa atanga sang khazariat sompua pathum hun lain pot phetha manga ti en ani a sang khazakwa pahni zun tha khan America Congress rem ti na in chang tlung zo ka chei that ani White House a hian pin dan room za somthum pani bualin bathroom somthum paga le chenna mun chi paruk awma kongka jali som pani tukvel za somli pasari tap chak fireplace somni pariat in chong lon na step pariat le in khai chona elevator panga awm boka heng in khai chona dei sang khazra somret pani a da ani nge e rong bol tu mi panga an omrenga an choka a chon mi khwal za somli vel an lenga mi khwal sang khat vel an thleng thei bok ani inti lim na mun recreation chi sang awma tennis court te tui hleuna te movie theater te le infiam na sang awm bok President James Polk sang khazariat somli panga atanga li kwa chu President zinga thalama saber ani a President Theodore Roosevelt sang khazakwa pakhat atanga pakwa chu motor khalun ma saber ni in Panama a zinin ramdanga zin chu ama saber ani bok